ndeye no mwankethire akiuma rukobisine kenda kaniseu yona thiri. Boniface Mongera aina Nteto. No, kiristero yao ya withire ya weta kumbuture bishop munene kuma obisine akristo bakanche Methodist rokiro antukwe narwa ibarokere karokiri gateitiro bubwega na wingi na Pedro bagikinyithia obisine nene kana ndi quarters Lavington ya Nairobi na kumanira bakwingi nabo na nyankuru kibetethane na ndongisho kalia polisi ibarukulirwa gate batonya ndene batenirigeria na kulingana na barabangete tinda kana movie yao batonya compound ndene safari jirira ligwite ngorobe negoro kirobisine president bishop Weta komwerebere nina bahati nje kana bahati ndoku bishop nde ati okariku ijara lya kungunyururi kanyoni mtowe murantukwe narwa o kakabwebwe. Never again will we allow one person to take Methodist Church hostage. Na bonde no romo bakirekithia magoro ya onde gorokaba kone otongere bonde bokethro bokinyira mothia igocokere gwatumirwa bishop Auten Dr. Stephen Kanyaruno kethro akigwatira ojora gwatire kagitene kau kange gantombura no ndonakinyire miaka 65 kinya kethro standing on the year 96 eliwa ne 60 years lakini ya 2011 eliwa ne 65 kanisa Methodist tendwane katorare twe gumo mara mantona ya mutaratara no ndo bato toranto bambi vamos taratara toranto beda benda kametes mwanya na toranto ba standing on as chiao ikintu kingi kinegere kwerikana kyo kingi tende ikwerikana we mutongero masafari atikara area na tenda kumenya iko kiro kana getune kikwendelea kanisa ni Methodist kanisa nerare kuthuka utena turare kinyo ficho te turare iya no lakini nande nenkwetekia tuweka kanisa in the right order tigeni antu beto barari na issues mwanya tucokanire twaranirie nikenda mwathani atuma tuendelea na mission ira twere turi kanisa Methodist iromba rya kwa kira Kristo bondema agende mbere kurombera kanisa yeje no cyuri tukararamya kanisa atya kumara turi byorono byetu na weta nara ngongoni ira ingi onto boko rigare naku urakwarika bali kwebere bishop mtombura getene nde kwebere kwa kuralija kunywa roje nonto aramatu kimutondhe aratiga mwekrowe na pie kira turagete ionda in the church. Now there is honor, we have a lot of trust in our acting presiding bishop because he has a track record of socio-economic development and the mission of the church. Jesus is not coming tomorrow akabu kagita make yakoya ogwende tumenyare kinge na toro mwathani na tutweke onoku tuwe turanto babu tendereza Yesu tutoke hapa tukimba wimbo wa mao tukiambia Mungu tusikilie huruma Mungu mwema bobore unabo bonge na bakomenya ontukura bishop ndeu mitrotero coast kanisa nyingi che Methodist cha thokanire na jireta chironda coast regional conference RC ontubura baugire amiru babangi kanchene Methodist ni bakwithira bakibainyiriya na bishop Isa ende thirite kanyakawe nonekana ja kwenda kongera nande akristo mona atogire bakanisa cha Methodist bashumire babura kiri mitaratara yo kana kiri katiba yao ntobobo gujikeneja notam ande gokareketuzo nontori karikara jaire kiragitigere ikonekana ndro kanisa eje ikethiro ikithambiri tore yayo ni nyankoroki ushokere ngondu changai ile chambite kunikanga mioyo nke reporter Nteto TV kumaje ndikota cha kanisa Methodist kengi nangine kineke mshosho Nairobi mbita Boniface Mongera Kisangasa ni kiumirite tauni ya Chogoria nyuma ya karineti thia babikibiki kumira ngare imwe ire kwerekana ni ukamatite mukadi umwe kiri mpengu na bona yakako wati utana bambiri area rio monukia itithia baba bikibiki ndibakiri manire ngari na rarume bele bara bakwerekana kuwata ntumrume yota ene ndibethire bakiuro ni mwingi ura yukari na muthuro yo munene Martin Mwambi na akojirite Kisangasa kina ari na riboti ye na gutarira mantu ethira ya itana mbere changa chai kiumirite mbari cha Chogoria muthenya we mundikiri barabara nene ya kuma Nairobi kuthibwa Meru antu arume bairi bagwatite mporo ya kathetina nyenje kumania na mwingi nyuma ya gutwika kaba kugwatite migwate kana nyara nthake
Imwe. Akolonga ma watu ka no ati kando. Tuko mule ne ata wali ukaulizeni hao wenye wako nyuma. Ulizeni hao wenye wako nyuma. Ai tuko leba baba nyuma bali ukamora na ngoma kama mwikete rehabilitation center Meru. Muraka auga hapana wanataka kuniibia tukageria kuruta tukageria kubaduka bamba kuloka milango leo ni olanda bona antoba ne jakaba ko muabda taka na ne jakai inge bako enda ka kodiko so amali ba ko mulagela ni ngari umeta bwana Nairobi muraka kigeragia kulwe ko undeni akigeragia kuma muraka ugatuka yani kundeni kwena commotion atona ntoba bate comfortable kuringana na kujeri baba barainda kacha bikibiki bari ugaponire nkari muthemba wa Nissan Navara ikurukirite agukirurumwe nkari nieno gukuri na ntobana na ndake mwe nkari nieno ere kuri na mpengo ikiugaga mbu ikiugaga ntethia na bono ntuibe yuka bara yukania nio na kumigwatira pore pore na kubakuruthura basoka balugola bakona ntoba kuingia mobwe kuingia ai bado gola mona milango bongo bauga bawa ate batomi kuma Nairobi the river baiketi mto Meru rehabilitation center akeruta kanjala kajana una ingeri na munyororo au lego tona muthake tukitengari ni muthako kuringa bora twira arutite ntereja adhiriva na ni mwikamba nyuma ya gwatatwa imwingi gwa kagita bori chibagetuo kya bori chigia chogoria nabo barekinya na kubatethia irari ngaria kula aligora base so maita maratu asenso angari maita maratu kuma adhiriva ya mwisho ate ruembe uri uniondere bawa rwango kirondo ya sakinya mugoka ya chani na kethera te une bato nengero mto bundukia etukalage nayo twekalagie ego no gena talanda kali wiji kojete ale uwe talaje beto kera nyambo jiegana Aragastas Nzunguri urano e ospindi wa gichigo mbunge kya Maraku ga muthako yukuri na mpengu gakwiritwe kiri cibitari ya Mechiri ambari ya Kianjai kaunti ya Meru kuma Nairobi. Hapo aliweza kusema alikuwa na shida fulani kwa sababu kutumia madawa ya kulevya, na tuliweza pia kupata pingu kwa hiyo gari na tukaweza kupeleka hiyo watu katika kituo cha polisi cha Chogoria ndio uchunguzi iendelee. Kiripotera Nteto cia Weru kuma gichigo mbunge kya Maramu mbitagwa Matini Mugambi. Akiama bara bathurwo ni gavana Meru Mutumwa Ntwethinge kendo chwa bondi njaru ya wandikani ni Meru County Public Service Bond ibanyute muma ntugerwe na kwambiriria gwiyo bondira irikiti kanya kayo ne thirito ina kuchane kathumba no tongerebo kabere na ara motungata mwanya rero wandikani ndani ya county ya Meru ya thirito ya kirema ni kugurikirwo nende bondi njaru ikethira iko kendo tungata buchokera thirikari ne ya county ya Meru mutugikare aina Nteto timu ira bukatara kiri Public Service Board area miaka 6 ni migambo ya ngabana wa Meru Mutumwa Ntwethinge agere nyuma ya kurungamira kunyuithwa muma kwa kamiti ire kathura bondi wandikani na baraba kunyuaga muma ni Lewis Mwiriga ri mukarigitwa kamiti u Daktari Benjamin Kanake Osea Mutembei Ankinya na Masekiambati baraba oritwe ni ngabana ni batigire ba kuthura bondi ire agirite ne kari tanguge bunkatha ni untu igakara obisi kwa miaka 6 ikeja itekeje kwangaratani uritinguge bwa thirikari ya Meru. It is now solely a burden on your shoulders to ensure that our county has been given a public service board that is above board, that will bring this county to a greater level. Non tutoke ya gutara team incompetent beto selectera kana bato recruiter incompetent doctors batoenda waitekuo Ameru bambiririe kwethia atia incompetent engineers bambiririe otochorera michoro eteo nyumba ciethia atia incompetent agricultural officers bambiririe otomunte kotokunderia ng'ombe cietu ndawa itekuo twambiririe kuthiria utonga bwetu tiu Nkuru kingabana Ntwethinge na ete akamite baumukana ati beja kuthura bondi ete agiri Ameru batekira bakethira bakirita tuju twao ntikwenda kweya kuibwa kelele Meru Ameru baiche kuolelia Nteto muno bagatwira ibo litmus test
populace utemeo bakasia akiama baba kere nyuma ya kunywa mumane bashete itina baija na wirane ate bakari tangu kere na umana Weru kere kuthura mbondi eje wandikani oni na kamite yakwa tugaitanga bwega muno nikenda tukamwa unto the best baraba kamutethia na batutethie twinde county yetu nikende gashaini muthiene kinyanjere maya kiamba tora ni mukarigitu wa Boda Housing Committee ethira kinywa mumana ethira kioru atigere Meru nyumba iji ne chikwethira igia kwa nyingi muno Meru twake nyumba tutekwenda kuibwa other counties bakeaka nyumba inene batwe mbua nyumba era aratwe na sites ya waka nyumba cia national government ni only 2 places oyorie nyumba ko wake kie national ni waibwa nyumba ni wakwa kinya Meru ici ethiate ukauria no ugaukuma umobisi ne angabana Meru gicigo mbunge kia North Imwe report rateto cia Weru riakwa rietwa ni Mutunge Kare Arethi barwanda rwembe muno na arami ankene kwithera kukiumira mpithukiro chimaitha bawite mabisa ba NPR ne bakurita ngwenje akenda kulikithia ukaria ntereu bakere bawite abisa bete nguke mwanya ne bobatiwitithia ngweyo na mbere bobo ya bakia na ngerekana na ntere chia manyata narane ndia kari bethire bakithukiro na arethi kwithira baiti wa bauri bakiwa kaitene kaba ina witikio nende bakithira bakirita ngweyo urakubatere urethetie kana na ikire bakoya kugwitia muchitha kumireye kyo tuku Bobone ukoje boba mobare dhiko mantere echampeketoni entere echa antubeto ekiongo egebenodi baraba ukoje ira kuidhokirwa ane mabitha abakwerekana ne ba special operation group baraba idhokire manyatani yao na kubatigira baba kinyangite onto bakomeneria bakiuga akinya mabitha baba batigotetheria kwaiga ukaria kiri ndethia ciao echinji enturire anjinya itira mongo kwero kunya tumo bombekera kondinga kaibu ko itababa koro magati ya manene ko mzima kaibu wanko niko choku mutwe no thari no tutubethethie batwithira mujitu king'ombe banjotura mya ri thaiba batwara no batura ri ko batha batwara dio bana ulinzi lakini poro nyo batura ko tuko mimpa ku ya witi antu thari ira ba urantu betwa baba urite thai twangene na jirani beto babeto borona boye de indobieto bigathira ara ngora kutoki tuko na bariki atutaiba kinya tuko kinyeta manyata cha borona kwa hivyo kangoria la chaiti no ndobo asikari uroba ndiko akareti muntu amona indobiage ngokoroga manyata yako yari babo ndaka ura aido kwari hao tuko na rua utuko borona bo barejire oya mburi cyo muntu na joburi mukilao bagilere mbari na yajunji na yajunji ndombero joki mburi alafu tuendeleze wao twegoria muntu munene wa yajunji onto andu beto bagorwa etere atwira ngombe na wire tibati kuria nao ni jonjo kujikro terura kato de barabara ni ndio barabara chia ke bangu maana ndio ngani nao tukominya ngombe ile ya thai ya Mpeketoni police post ni around 150 meters from here. Kuna post Kimeru na kuna post hapa inaitwa Kinandova police post. Na tuko na watu ya anti-stock theft. Hata hiyo kitengo pia inafaa ieleze kazi ile inafanya sababu mbuzi zinakuja zinaibiwa hapa tu. Na hakuna ende kutena njira nyeno ya kari ya kuriyereria mwanga kwa kinya mpaka rukire. Huyu bwana ni kuri mtu nyawe reluctant kwenewe no ndo ando kutangu yake ni NPR ira ngabana ira twete na niwo betere kuthia ta ino tukuna ngari thaibe mukinywa na bakina ogwende arethi baba etoma antoma kire thirikari I pray kire IG Inspector General Boris Kanja mheshimiwa waziri Murkomen watuambi tuelezo ya kwamba kama Mmeru ana haki andu baweto HUNG nabo beleje wathangu one manyata to kike thangu one yo kali ngombe na ngombe itwele kuiga na batikala chingombe tutaibwa kuma barabara ne taibwa kinya ntuku imwe ngombe ipachoke ngombe ngo chokeria ngaba na ndo thingi ngaba imingi saiti no ndo bo twanga arira twele tweta tinao alabia mwa kwa ngani na ntu oba HUNG atakoreka ngujo thiri teka kuromba ngaba na wetu excellency Reverend Mutumando ethingia kila watu wakae kwao bapanjire kuya na ngamira na ntoibo be yana intobyo be bakia kurithanira na batu kenda batu thoma ba minyoka utuya na kuona ndio amba buku kwambiria mimi ningeomba isi sababu hizi ni county bill watu wa county Isiolo wakae na ngamia zao na ng'ombe zao kwao na sisi tukae kwetu kuma Mpeketoni Gebenorth
Peter Nicholas, Chabari. Obaya Chabari na kile kiriko tukubarwari twekuria maoni yaku ne yere kurora nkuchane chotongeria bwa kanisa ya Methodist na kioria kemantu yani B ukenukira Facebook kathoma ntumiri inkai John Mwereri ari wa churches have turned to businesses, that is why politics are being noticed in them. Ken Kabiksaga wa kwanza, those owned Kaga mafias should stop the feeling that they own the church. Even if they are the founders, they should let the church be. Kwena Obadia Kari the Yubaka, the history of church evil in the Methodist Church in Kenya. In 1971 naya nitero norona ne mwantu mba kuthoma ruonde kethera kirekana to medio engemwe to the break. We are the same time saints and sinners. That is what forms a church. Human beings born with sinful nature but sanctified in Christ. This sinful nature leads us to selfishness, hatred, and greed. Until the kingdom of God is revealed to us in later days, the spirit and flesh will live in conflicting, and the conflict will be displayed in our physical reaction. Ita nabera tutumira ntumire chiaku awitura maoni yaku ne kurura nkuchane chia utongere bwa kanisa ya Methodist. Kato kikanya ka tuite tukare murando ya kibiashara tuichoka tugethera tuichokera na ruono rwa rwe siasa tugethera tugola mantu igi utungata bwa gibomwere county ne ya Meru. Kamboni yetu ya Raino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na cha mirongo remo kama magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe shia kushirire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Raino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Raino Mabati irere kithoka ntire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Raino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Raino Mabati, do it best on top. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi nyenye na kamusere inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. One day, you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. When you know Mazana.
Gavana wa Meru Mutuma Ntwethinge kumare kunyumu manethere akiwa rwangiro gima rukethera rukiole lubonene na iketumika itene kaku akawa thirikari William Ruto mbaru kendethere kethera Meru birabi kwethera bikioneka kianangerekana na munini wa rais Kithure Kindiki kwiriro kwa na milioni 500 ciwitithia nkathi cibitari ya Meru level 5 kendethera ithetheria Meru kirima ntuigie ugima bomwero tukborware kiri mubango ya siasa turoleli utungata bwa kibombo ndene ya county ya Meru ukiagwetha cibitari ya Meru level 5 gethe itithwa ndrasa mwanka level 6. Utungata bwa ugima bomwere nikietuike muongo kiri county ya Meru kuma gavana Mutumare kuyokia wathani nonekete wikiro utungata bwa ugima bonene. We must give hope to our people. We shall operationalize the Cancer Act that was passed by the previous regime. Furthermore, in collaboration with Athletics Kenya, we will also revive the Mount Kenya Mountain Running Championship. Raise funds for cancer treatment. Kiri ndiongo ya Rais Ruto Meru, gavana Mutumana arombere bitethwa nkathe kwa cibitari ya Meru level 5 mwanka level 6 untubura Rais Ruto etikiririe. Kwa hivyo wewe gavana, next week nitatumana wewe upangane na watu yangu ili hii hospitali vile umesema tuweze kuiinua na national government iweze kuchukua hiyo hospitali, ndio tuweke vifaa ya kutosha, tusimamie vizuri ile pesa unatumia pale, usaidie hospitali zile zingine ambazo ziko hapa za level 4 na za level 5 zingine hapa. Kumau munini wa Kindiki na ire Meru na kuoneka kuringo ntobo nje kibonene. Ruari tujite no ntobwa directive ile yaniro ni His Excellency President William Ruto araua aka upgrade Meru level 5 hospital from being a level 5 to a level 6 kienda umba servant over region yevoya. So ruari itokuirwo mnono to receive a team of experts whom ki Ministry of Defense. They have a serious team of engineers, architects, QSs, ICT and all those nantobo ondeba bandili na manto ya upgrading of the facilities kutotetheri na designs na kwambiria mibango ya ku upgrade civitari. Now today we have been visited by the Ministry of Defense staff who have come to us as the technical experts in the area of civil construction, and they are here with the express directive of His Excellency the President, and also having paid a courtesy call to the governor. Uraba athiatire nyumene ni ndiongo ya PS urawekire wira na cibitari wekambiria woko ni jeshi na kurika ko gibindi kemeri mwanja. A contractor, we already have a contractor who is here. The contractor is here. We have already the plan. It will start in 2 weeks, and I want to assure you the hospital will be done in 7 months. This is Kenya Defence Forces, and the instructions from the Commander-in-Chief are unequivocal. Aja tore yetu na contractor urone nkeringo geje egotwakira cibitari na building yeje kethra ena a floor ithano na igatetheria kuongera itanda bieto. Building yeje enge enjero etiojori na inyae kojura meri enge ere ezete nonto thirikari yetu nikite mbeca cia kojoria cibitari na meri ere ingwete kia cibitari yeje building yeje nkoro na itanda 275 na nyombe yeje njaro igwa kwa thirikari yetu ikethra ina itanda 277. All in all ikuonania cibitari yetu itanda bionde cibitari nkoro na ici na nyomba ici zire njero ikethra china almost capacity ya almost 900 itanda 900. Yero gavana Mutuma akiaria arawire kiumekiyete munini wa rais Kithure Kindiki akethere kinyandene ya kathetuka Mumeru kurure wa kibo cibitari uyitethwa nkathe. Anto baba ingimbi betu bakiuga Mutuma okaracia Nteto cia national government, okaria Nteto cia President Ruto, okaria President Nteto cia Kindiki, nende borie nonto ya Friday ni ndombete kiri national government milioni 500 yaraye yite ukiria cibitari yetu. Cibitari yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital. Tesa wasawa?
mbesa yuito nankeri na deputy president ne yete ko bwethia gintu gita one ground breaking kenda sibitari yeto yitia air level 6 itogothigera nende bwambera nkayaria Nteto cia national government inabo kweregera mbesa ya yusiuma loi muntu we nampara omba kuruma oeriko tanga ogetho tekwenda kuria na bukemenya abatu turaswire thinene meakere na nusu bwetera nende ni kuonorogi mabukathere Mameru ukulukiro tongere bwa gavana Mutuma na itukwira gavana wetu ibwega na wendere na dream iwe health within the county. As you know, productivity in Meru County is anchored on a Meru bedo etabena good health, and that is ikioto kwenda ajebetu bombo tetheka. MCA wa Kithi mwandithile no murite na utumiri acho etekia useneta wa Meru mwakene yo 2027 awati mbaru bawe bakiaria mwari nyuma ya ungi bo weteithile ni mutongeria withirita kirita ngui ya boya no mumare rubakiwa ba mwata mbaru tweka seneta wa Meru mwaka yo 2027 mutugi kare aina ribotie ni bamwe ba MCs bambunge ya Meru na tongeria bambe wimbithi barabo magareti MC wa Kithi mwenda ithire ulo chumirite na rogo tumiria kirisia cha mwaka jwa ngirigiri mirongo ina mugwanja akethru arinde bena akirujara gitigyo seneta akiuga bobu yete nyuma ya ukaranthi na Meru na baingi bao bethra bakimuria kurura gitigiki na ibondo nkwenda ku make statement ruareta atinde rende na nkethira ndinde bene ya kuromba etike seneta o Meru County 2027 MC ithire na ugite wona karera giteki kyo seneta akethira ari muruwiri omunene wa gutigira mirandi na kigina ni bikweja bibinge maturene kada ndi mustari ni ombere kubetera devolution tomba kona more resources okaile dene kinye barabara wa compare MCs na MPs muntora dhaira wena barabara inyingi ira antu betu batumara na MCs but the resources MCs kana county government chinavyo chiwi kweti na mahitaji ara kana ngoira MCs na county government ibwete kwetha ikerita bunge MC ujo no ugete ageta mature ne monya ja Meru akirombaga kura chawe na nde akiuga wekire kwenda kiri baraba kuragete kikyo seneta ni siasa chatherete na marumika na nchambani ito ithira tuena issue based politics era Meru how are you qualified in this position na to qualify kwethira we senator Meru kiriba mweba MCs bethira bakiuga ithire ne mutongere uri na Katharina Murunga mojo murito na bakiona ni wetekyo bao kire MC ujo gutongeria county ya Meru ta seneta na bethira bageshetia bakethira bare nyuma yawe na ndi bakiromba Meru kinyabo kwethira bakimugwata mbaru nalto ndo koloma methene ringi na ntola bakolomere methene miaka 32 otechange tukuona ubukona Meru itete bwega muntu uri kiambiriria kia mantu ja imwenda ithire kurega kuga sore thai Meru kama mantu ja yo itete bwega turetiania itwetekeretie mwana wetu arwa magite kiu kia seneta itu mutharima Meru bonthe tiania imenti nembe tu support imono wetu no ntu already I tested na itukona ombo tutethia muthiene kire MC ithire na ugite akanika gitaka mbeo imbithi kurege kundi na kiboria ni bethira bakimwike ngo wikire siasa twitete bauba kwenda etike senator the age of my father kinyabo tukarende on the tukarende twari issues Meru batikire bone no it is our time even to plan for future kiripotera Nteto cia Weru reakwari etwa ni mutuge kare kuma tauni-inĩ ĩrĩa nene wĩtanturene ku bonda nĩ kintu titete tamiona no tunichire kuthiria antu wendi hamwe na bu pokwethira nende bonda-inĩ kithirimo kwina mpangira yichithite kiri murumo yayo ndara nende ukia kwithira wi muchemano ne kirastine kana kinyoki ĩrĩa wĩtika thimo no mwanka weterere kuluke kenda uringa thimo no tumurumo yu yutikureka ende nturene imwe tumaki kibikibiki ni bakiendete no tunikiboka cirukire kwithira baikia ria ona kinya wita maindukira utwira ndithitio kiotabariki kinya kuluki masukuru na masibitari necho cithirite ikinyile kabunene ni murumo yu mwandiki wetu Nteto watini mwambi nethirite kwamila mantu ya nene chuchikabile kerono ruro mwanya murumo yu ampanga
gĩcunjĩ kĩa bĩrĩ kĩa rũgano rwetu rwa mwanya mũrurumo wa mpanga twaranĩrĩtie na kũriũnga kĩrĩmo bici na nginya ndwang'i mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kenda gũkuthakuthia na kũmenya bũra rĩthiaga na mbere na kũkũretera mbica yongwa bũra kwĩthagĩrwa kũrĩ matũrani na iki bici ya mbere kũringaringa tũraringaringa gwa kamishina wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga mbari cia kathwana. The way they have modified it, the backfiring, it's like a gunshot. I think they are affected, and I've seen it even here in Chuka. There's a day even I thought someone and shot somewhere. You need to engage the border builders and tell them what they are doing is illegal. From there, you'll also need to identify the operators and the modifiers and tell them what they are doing is an illegality, and if found doing it, then action will be taken against them. So the thing is, engage the border borders, create awareness, do an inventory of the modifiers and the spare operators. Arathingatĩra komanda wa borichi Sakias ng'eno kĩrĩ taũni ya Chuka kenda kũmenya na ta mĩrurumo nĩ abikibiki ĩtaomba kwethũrwo ikinga ingwa wa bantu ũgĩkũrũkĩra mĩrurumo ti kũthikĩrĩka. But up to now, as I've said, there is a drastic reduction on those menaces, more especially in this town. The other thing that we want to ask them is they stick and proceed to reducing those removing those structures, because in the first instance, these are things that add no value to the motorcycles, but instead it is even giving them straining them, or even training what they had. So far, we have not had any arrests or any mob-up, because this is something that is not feasible. We bring in National Transport and Safety Authority, we bring in the county government of Tharaka Nithi, NEMA, and the border themselves, and even the general public, so that like what you are doing now, I wish we could have been in so many media houses or media stations, so that we pass this message. Kumania na miraramo ĩno ya bikibiki ira exhaust cia chiremba kũrĩa imwe kwaramua na iringi kũrajeua tũrarĩkana nginya na mũrũgamĩri gĩtĩ wathithia bikibiki kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Marereki munene agĩtaragĩria makinya mwanya marabarothukia na maramathiĩte na mbere kũthũkua kenda gũkandana na mĩrurumo ĩno taũni Chechogoria na gũntũkũra kũngĩ. Twabuka ruthaga mũcemanio kanini kũrithwo kwĩna kĩnegeno na kabu kwamba gwetera bikibiki kamba ũkũrũka, so nĩ twajukirie tagaria rĩa mbere twamba kwĩra atongoria betu na bela members bao batikagite banyi sauti thĩinĩ wa bikibiki jiao, and within our town we are happy. I'm very happy, and to betu ni bambito corporate na bala batu corporate to engage our chiefs, our sub chiefs, na to engage our OBC yetu ya thirikari kana OCS and OSPD. Kuma kĩrĩo bici iyo tongoria tũrathongera kĩrĩo bici ya gwatĩri na thingatiba mawatho megie manto mothithia bikibiki barabarani cia nthĩgũrũ ya Kenya takĩo NTSA. We have also noted with great concern the rising cases of motorcycles operating on modified exhaust pipes, creating a lot of blaring sounds. We have seen them causing a lot of trouble because of the loud noise that they produce. CSV regulations prohibits modifications of exhaust and also installation of offensive rights. Okay. So it cuts across. We don't allow offensive rights because they cause obstruction to other road users. Okay. We have been conducting some compliance checks. Okay. To impound this kind of offenders, including motor vehicles also and the PSV vehicles.
And also we have been engaging Boda operators through their leadership, through sensitization forums, and urging them to observe the law, and to ensure that they keep their motorcycles in compliance with the provided law. Rigani ariuga mwena wa mirurumo na kuthukia marama tuthiurukirite mono kuthunganagira na kiama kia NEMA turaringaringa nkinya obicini ya NEMA ya kaunti ya Tharaka Nithi mbari Chechuka indi ya mwena ogu rugendo rwetu ruraringa iga gugituikaga Siaji James ura noe murugamiri wa NEMA ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi atenda kwaraniria na atikana gutwigua warwegwe exhaust ino ikeruta chauti go chumbura wirani cia kweta unieno ici chumburaga no ntonya ukiruta wira anokiare na customer nda ya kurukira nawe utiga bwa customer kuga kana utwira karibu na barabara bikibiki ino ichiomba gugukia inyo tugo ya kuruka no into kio ya kuruka kinene kuma kiri obicini ya NEMA turaugaga turingaringe obicini ya marama tuthiurukirite ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gugituikikanaga no aba bomba kwethirwa bari na kainya ga gukuthakuthia na kurungaria mantu mamakiri mataoni obici ya Njoe Kaithungu ura noe minister wa rwangirwo rimi na nkinya marama tuthiurukirite turaringaringa na kuthungira ndeni indi ya muno ogu Njoe aratugera kiri muruti wira munene kiri rwangirwo Peterson Mwirigi unto buraka irionire buri bumo gututariria kira kithiaga na mbere na gutugera kiri director kana mwerekithia wa mibango eno Geoffrey Nyaga wanwe mukinyo no atwanene bake aregete gutwariria iguru riegie uthithia bonda na mirurumirere turaga mataoni nende ya mirurumo na mirara mweno ya bikibiki iramba kure exhaust imbaramie na iringi ndayi itigiritwe ntura kari na nkinya murungu wao uyuri muthia wa gichunche gietu kiabiri mururumo wa mpanga tukarikana muthenya uyu ngikenda kumenya mawega tiga mothuku ake mauthithia bikibiki kiri mataoni matura na nkinya michie mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya kiri moturo metu mantugo gwa ntugo ngikuretera rugono rwa mwanya mururumo wa mpanga kuma gichigo mbunge kia marambita gwa Martin Mugambi. Ura wari governor wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungina nowe mukaririete wa Kimeru Institutes awite nibakwenda kulikithia kuritana kwa nabani ni Kimeru kiri isindi kaunti ne chia Tharaka Nithi na Meru Kiraitu awite bakarure mutaratara yumweru yo Kimeru rwa muno kenda na baba tikaolwe ni Kimeru no ntwire burabare nabwo ule wali governor kaunti ya Meru na ule nowe mukaririete wa Kimeru Institute ile ni skuru ya kuthomithia na gukira Kimeru Kiraitu Murungi lori gobota skuru bali mibango ni ya kugwatanira na thirikari ya kaunti ya Meru na ile Tharaka Nithi kenda gutigira na banini ba ECD bakambire kuthomithio Kimeru mutaratara ulo gatigira ni bakuthomithio Kimeru bali banini atukwenda youth bomba muno kumenya wango juju tukona twanyutonya maskuru ne nikena ana wetu baloma Kimeru nao na muno ana bala ba ECD unto katiba nitikirite myaka embere ithato ya Kimeru ya kithomo ithomagwe na indigenous language nyabatu tukoria county government shetu ya Meru na Tharaka Nithi waile kuona na bala manasari nibakuthomithio Kimeru Kiraitu Murungi na ula kwaraginywa kuthithia musemanio na gwatimbaru baskuru ino amujwa Nairobi ni athiete na mbele kwelithia tibota skuru bali na mubango gutira ni bakugwatambaru aini ba Kimeru bala bakwina nyimbo ja Kimeru na ja Kinandi Kiraitu akiuga bakathithia musemanio na aini baba kwa makuwe kenda kuthithia walaniria na yuthi yongwa tunande tukwani bakwenda music muno na dance tugakuria modern Kimeru artists bara kwina nya ndembo cia Kinandi cina wana Kimeru noni bateverete ko tugateveria asani bara wa Meru bakwina ndembo cia Kimeru na Kinandi tukana kinyabo bomba gutevi wango yotu na tukabetha inyabo batwa maoni yao na twende nya yuthi batonya kiamene giki nikenda tumba kwa nabo baidene bali members
ba Kimeru Institute. Mwekariri gitujwa skuru ino kiraito murungi okagita kaligo bakali ule mutaratara wa kithomo giki gwitukira mutandao na mubango jukithirukianirwa kilimeli elijite kiraito murungi lwa kiulagia jari kuleta ana bao bathoma Kimeru yetobangete kuthira curriculum ya Kimeru nera tukethwa tugitumagiria mitandao-ini TV-ini cietu meri iri kumanandi ona tugiria wango yutu na yu ya online Kimeru language training tukaburia buturetera na bendu bonde baraba tukumenya Kimeru bwega na ndo wange bakwenda kuthoma Kimeru nikenda tubandikithia amwe no gumusemanio jo ulali na tongora kathomba kumakira itengo nkurani na nibele ithite kuthina mbere kukwata mbaru skuru ine Kimeru amwe na kwelithia mibango mingi elaba kwendekithia thithwa kenda gukira skuru ino and tukeja guchwanjira ya uria FOC chietu chumba ku get somehow even into the curriculum so that our primary schools can also promote these our strategies. I think that would be very good. I'm sure tukachwanjira uria tumba ku baropin so that our schools can also sing the same song. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Uri muthutire hayo siasa yonekete kumata icionekio bunge kia Bere North na ithurano binini bikwirirwa biete kia bunge ntere unende akari bo wondi ya muminjira ni wondi rani ni Burundi na yesio kiubo wete penda muno tigiti ya kiama kiu diene nkero mo wasuite kuma wondi ne wakiwa kukaita ne bethiri tabakiula na kiri mapu ya siasa chia county iwi ya Embu. Rita Moneki aina Nteto nkuluki. Ekari awandi ya muminji ni maravoya muthamaki wa bururi gukorwa akivakanya muteti wa kuma wandi ino ya muminji uria ukarwira giti kia gicigo mbunge kia Mbere Iguru na kiama kia UDA. Marauga ati ino ni kuona gutire mumbunge wa Mbere Iguru wanauma wandi ino na ugo makenda wana ugusama utongoria wa bururi. Nieta mama mboga nimbesi ati wanagugatura thoko tungetumirwa utethuoria ongiuka nuoguse mama mboga moyuthi akina papa na nikiongoria our president William Samoei Ruto aturorie na njira ya ntha tiketi ya UDA atunengerere mundu wa mumenji niguo tuvote kuvaindika ati twarikania na kuvewa tigiti ya kiama kia UDA ni munene wa thirikari ni munene wa bururi tugahakikisha kana mumbunge auma guku gwetu muminji muwondi iria itari yagia mumbunge vitima igekirwa location cionthe cia muminji na andu a muminji makiro mageki ya bururi wa Kenya. Guko makiukaga ni marenda kuthondekerwa barabara cia mwena uyu wega uria makavota gukinyia maketha mao thokori nebenya na uguo no wikikire tu mumbunge aumite wandire ino yao. Kia mbere ni tukuragia mira ni tukuragia irio mithemba mingi na challenge ira tukoragwa twina yo nene muno ni ku transport maciaro metu into the market na especially muguka guku ni tuonete niguo tukoretwo tugikuria na gugakorwa kwina barabara mbaro kana connectivity mbega ya barabara kinya mbei ya muguka no ithie iguru tondu tungikendagiria muguka bakufi na vale marongerera ati wanathitima na mai ma kulima ni irendeka makiria mwena uyu na makauga mari na mwirigiriro ati mumbunge uyu muceru akamatethia mbuge thitima ko na bata muno no ndo taru ciana iria irathoma no ethira mwana arathoma na kandiri ndogwe ke mugia metho mwana ucio akiambia kuguocera no ndo metho ni maratura ungeruya ciana ko nyenge irenda gwikirwa mawani na te kwa iciaritwo ati icio nje cia metho kwa itogeretwe ni ndogo no ndo ithomaga na kandi koguo ningivoya mumbunge uria tukuvewa aume kiama kia UDA auke kiama kia UDA na umete ko mumenje uria ugakanda kurumbuia maundu ma mumenje uria wari mumbunge wa Mbere Iguru niwe Geoffrey Ruko arutirwo gituruari giki na kuvewa kia minister wa public service thiini wa thirikari nene na nikio kurekeka kithurano kinini. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Oro tukinye muthio Nteto cia wothe mugucokeria nkathano tugutho watanirite na unite watanire kini mubango yo aro siasa ratukwari mantu igugima kaunti-ini ya Meru.